Chief Secretary ke Sorkar Jela upa DP Waklang uli itu ba ke Sorkar Meghalaya kalam persengak shwa ya kisinjam halor ke jing bekrek ban penkendria ya ki basa atim yo malong namar kendang am nya ke hukum ke jing bishar halor kene kaman haba ajing kren ulong ba kene kedai namar ba ke Sorkar kadang am ya ke hukum na ke Meghalaya High Court namar ki kam ha bai dei bat ke jing mu ban penkendria ya ki lais pa sapu arteli kilong ying na tim yo malong kadang don haying bishar bat ulong ba ke Sorkar Jela mentaga genti kamlak ban chimrai ni pemena kino ke jingmu kat ba ke Meghalaya High Court kampat penmi ya ke hukum Chief Secretary ke Jela uba DP Waklang ulo kubur ba laslim ke Sorkar ke klempat syong jingalang halor kene kekam namar kadang ab ya ke hukum ha ke Meghalaya High Court kakam menta kadon ha High Court ngidang ab ya ke hukum naga court bat hadin bami ke hukum ngin sebut renti ya kicing petak ke kot laong ubat DP Waklang Chief Secretary ulong ba ke Sorkar kalong ke bakloi ban penterikam ya kicing petak jong ke Meghalaya High Court ha ke wei pat kaliang usembut menteri rangba ba kemi ya ke tanat kampok ying ba preston tensong ha ke sengin engkong ulai itu ba ke Sorkar kat sepelong shen ya ke jingalang ban rai halor ke kam pala sateng laslem ha kabai dei bat kecing penkendria ya kilai spa sapu ateli kilong ying na tim yo maulong uba preston ulong ni kwa ban pelong no kam koloi ya kecing lang ban pembit cisendon ya kene ke kam handrai ulong ba sembut menteri ramba gatan urban affair kam lak ban ai kecing tip halor kecing ya jong kene ke kam shuwa kene ke Sorkar halor kecing kerpat jong ke harijan panchayat komiti HPC kali ikren ya ke Sorkar pedeng ban ajaka haga jaka kisipai ban penkendria ya ki harajan panchayat komiti HPC na tim yo malong syaka jaka sa jong kisipai